o te whawhilo ia tu ia te oe i le nei tai au, ia ma le nei aso fou i le alofa o le atua. Ma o te tonu o loo whaamanuia le atua ma tausia ia i tātou uma i lona alofa. O se whiawhianga ma se whaftai le atua ono le avano mwhai ona tuina mai e whaasoa tuai ia ma tātou mawhauwhau i soifuanga lo tātou wolai. Leo langa o lo tātou iai o lo sio mia i tātou i popo ngama whaingata ma popo lenga. Me o lo whamatau ma fefe mātua tu vale i tātou. O le tasine o vaenga o le soifuanga o tangata e teimi e fefe ai, e teimi atu vale ai, teimi e popole ai. E foi teimi e fia ma whaafitai. E teimi e mawhai ona whanga e tia le loto ona o whamrianga o me mawhai ona tātou maua ma mawhai ona tātou ausia. So, nei la i tuaso o te whaafelo i atu ia ma au alo whatu. A o tātou mana tunatu ia whiongpa ia le atua. O lo tātou tā ua ia le mata upule nei o le fefe ma le atua tu vale ia ma le matau. Ona o soifuanga lo tātou iai e le mauti noa. E pei ona tā ua e pei o se ata e na ona aluifo ia ma mou atu. O pei o se fungala au pe o talanga tuspa i o pei o se fungala au na ona matala i le tai au ia ona toe mangu le ma po ese lona no fuanga. O le ata le nao soifuanga lo tātou iai. Tumu i le pole ma le atua tu vale. Pete iane o le atua na te au mai le file mu, na te au mai ia le wha moe na te au mai ia le malosi wha fawina. E ala lea i lo tātou mauti noa, ma lo tātou i loina o le atua. O le atua na ti ngā ma popo ngā tia ia ma tau aveina o tātou mawhitianga. O te fieta ua la i le manatu lea i le tusi o Timoteo mta upo e lua alona lua le Timoteo mta mua. Lua le Timoteo mta mua alona whai upu na e tolu. Ia si whaangata mai i le whai upu le na e lima ma le ono. Ia o whai o tātou tatalo. Le tuelo mātou tamai le langi o mātou talanoina ia le nei mata upu ia ma mātou mana tunatu. Teimi e pongi sa i leo langa, teimi e fefe mātou atu vale ai. O no mai leo le matau ia ma mātou leiloa i leitu langi a ngai ai ia lo mātou savalinga po lo mātou folauna. E te iane e malamalama ia le pupula o upu ma le whaatua ma ia whiongpa ia le tue ma whai ona. Ave sina e mātou le fefe ma le atua tu vale ai mātou pipi i atu ma a apa atu ia ao iova. Whetalai mai ia wa whionga e ma whai ai ona mātou i loina. E leise me fefe mātou atu vale tangata o le atua. Whamanuia mai oi ke riso i lo swafa Yesu. Amen. O le tusi lea e fieta ua. Me ise manatu e mo le nei aso ia ma le tātou savalinga ma tūlanga o le soifuanga lo tātou iai a tātou maitawina ia le pepesi o whaamai ma le siama o le coronavirus. Ia ma le seiseitia o i tātou I no fuanga lo tātou no fuai. As we look at the situation around us, the pandemic disease of coronavirus that's actually boast fear and also tremble us in a way that we not sure what tomorrow holds for us. Te tele tātolo atua tu vale ia a whai uma I le nei tūlanga o lo iai tātou lo langi ma
a tātou ngā luenga o tātou ainga o po le a ia le wha moe moa tai au. O na wha ngā tete ina lea ma whiwhi o tātou loto, and anxiety takes over, because that's reality of life. Uncertainties. But for those who believe, for those who have a clear understanding of God, can really makes a difference. I lantou e manino la lantou ai I le tua me whai o na maua ai ia le wha moe moe, ia ma wha malosia I tātou ia fionga pa ia le tua. Whai mai la ia le lua Timoteo, alom na tau mua mua whai upo e tolu, whama le 5 leo te whiwhai tawina. O te whaftai atu I le atua, o le o te au auna I ai ma le loto fua tia ifo ua ma pei ona maua mai o tupuanga. Ina ua o mana tua oe le au noa I au whatonga I le pōma leo. O lo o nau nau e wheiloa I ma oe, a wā ua o mana tua o loi mata. Ina ua tumu ai au I le oli oli. Heuwe 5 ua o mana tua le whatua tua whamaoni wa ia te oe. Sa muai ia loi le tinao lo tina. A toa mai unike le tina lo tina. O lo ta ofi o lo ia te oe foi. O le melea o te whamanatua tua ia te oe. Ia toe whamumu le mea lofa le tua. O lo ia te oe I le whae atu o 5. A wā ua lefo ina mai e le tua. Ia I tātou le anganga e matau ai. A o le anganga e wha malosi ai, malofa ai, ia ma mafau fau tonu ai. O le neitusi sa tu sia la apostolo o Paulo. A o nono tia o ie tonu o le whalpui Roma. A o whaatali ia lona whamsinonga mai tawinai o le tūlanga lea na iu iai la apostolo Paulo ma whaumatia ai ia lona soifua. A o ana toi upu nei mana tustusinga nei. A o iai o ie tonu o le whalpui. O lo tatu noina I mata upule nei o le fefe male atu vale. The topic that we talks about is the anxiety, the fear, the uncertainty, the depressions that conquer our hearts because of the fear of the unknown. I mea whamatau yo tātou langa mau tātou fefe matu atu vale ai. E mauti noa o loa afia I tātou uma ona o tātou mai tawina ua whatanuina upu a whiongpa ia le tuaso le unga e o mai ai ia whaamai o onge o taua mawhiwawai inga. O leo tātou wa aima o tō mai tawina ia le tūlanga lo i el tātou lo langi ma le telo I la tau mali liu ma whaina I le nei the pandemic of coronavirus take a toll in our hearts, knowing whether our family members will be contracted with virus, or whether staying home for the lockdown and also the shelter, the distance, social distance can really affect us in fear and tremble. But most of all, it affects us how we look at the future, whether our children will go back to school, how long they will be staying without schooling, and then also for those who work. Lots of uncertainties and anxious and fear affect us. Pete yane, ole maule sa tato whaitawina whai o Paulo lo nono tio I tono whalpipui Roma. A o ia mana tunatu mai ai o ie tonu I le nofuangai, tupu ai le ato tu vale me le fefe. O lo ia ta uai ia se mea e fōlinga mai, e mawhai ona o ina ma
whaatonu hei tātou a wale mwhai o tātou manu mā loa I le fefe ma le ato atu vale. Something that Paul did so well. It teaches us a lesson that maybe we can learn from him so we can conquer and able to overcome the anxiety, the fear, and also the stress that paralyze us because of situations that we have. Whamaila la apostolo Paulo, me mua lava au te fiata iwa, whamaina ia whamanatu atu lo nā te li I whalenga o Timoteo, na ia tūsia I le tūsile nei. O lo siso mio ia fita manono tie tonu a upu na ia tūsia I le tūsia, o upu whamalos, o upu e tutupu e la ngona o le whamoimoi. Whamaila mtalanga Paulo. O te whawhetai I le atua, o te le o lo au na I ai ma le loto fua te ifo, le loto mama, e pei ona I ai ia tamā na mua. The English version says, I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefather did. And I remember you without ceasing. I remember you in my prayer nights and days. Whamai ele ngata, ele motu ia lo manatu natu ia joe, o manatunga ia joe, manatu natu atu ia joe. Ile tatalo male fatona. E lua mea ia e ta ua mai, a o iai Paulo tono whalpuipuina ia, tusi atu ai ma whamatala atu ilo nā tali o Timoteo. Timoteo o lo iai tonu o le ekalesia Efeso. O lo ia te ina le ekalesia mai, manatu Paulo o lo whengai ia Timoteo mani pupua ngā mani whangita na ia tusi e whamalosi e toi ua ngalo ia Paulo pupua ngā ma whita o lo ia te ia a ua ia tusi e whamalosi atu ia Timoteo. Whamailea whamtalanga lea, I thank God in a pure conscience. Pure conscience means I know God for sure, the one that I serve. Timothy, I praise God that he calls me, and I know for sure. I know for sure that the circumstances around me doesn't hold me back by praising and giving thanks to God. O le tasi leo a wale me whai ana vese na ile fefe mila tu wale tatou, o le tatou I loa manino le tua, knowing God. We were made to know God and to experience God in a pure mind. Ile manino o lo tātou mafau e ana ile whātuatua. Ka mai la Paulo ya Timoteo, e pei ona iai o tātou tua, asa lātou au na ile tu le whātuatua ma whamoemoe, e ati na e ailo lātou talitonungo mal tu mau ile tua. So I fuanga lo o iai tātou, e iai pua ngā mawhaingatai leo langa le nei o le tātou iai. Ai a whai tātou te a vei tātou matangata tātou te wa ai pua ngā mawhaingatai o le a whapeo na a fia i tātou whamai e Paulo o te whawhetai I le tua. Te le mea taun whawhetai I le tua. O le a wanoa tātou te maua e vivi I matāboa I le tua. We have to praise God for the opportunity to serve and witness and have families that we have. Praise God. Give God the thanksgiving. It triggers something in us. It's too boiling on or from my. My love, yeah, Paulo, yeah, Timoteo. Yeah, if I've tied ile tua. Ile ava noa ngalue, ile ava noa. E au nai moia. Lona lua. Fai mai ia la apostolo Paulo leo te fieta ua mo tanto. Fai mai, I remember you in my prayer. Without ceasing, I remember you in my prayer day and night. E lei mawawawina ia Paulo iona pupua ngā mauna whaingatā ia malona fia ai malona whewhei fita lo iei. Ai fai mai, e le ngalo o e Timoteo I anjau. Timoteo lo uatali whalenganga
I never stop thinking about you. Cherishing memories of others. Cherishing memories of someone that's dear to us or someone that care for us. I believe Saul's remind us, or Paul remind us, we need to cherish good memories of others. Yo tato fata wene ni manatu, mani mea lelei, mani mea olo isi tangata. Look at others in a positiveness of life, the potential they have, and compliments to them. O te whaftai I le atua, I le wauna a le atua Paulo. E le ngata e manino lona mafau fauma lona I loe whaftai le atua le avanona au auna ia te ia. E le ngata le ui whamanatu ia Timoteo. E le ngalo ia te au. Ia lou nau ma lou whatua tua ma lou whamaoni le tua. O mea nai o mai le fia ia te au. E whamali aina loto, ona o lo mana tua, o lo ia te oe le whamaoni. I would like to share with you those two things. Give God the thanksgiving. Praise God. Yo tato whamanuina ma vi ele to yawa noa ma tiute ma valawina lo tato mo po apo po ngā mawhaingata. Give God the glory. Ale ngate lea, ia te wina ia I tātou, ia ni mawhauwhaunga whaafitai, mawhauwhaunga whaapitoa, e mana tuai leanga le lei, ma le tāua, ia ma le mano le tue whaungai na ista ngata. Think of others. Ia o tātou mana tua ni mea le lei, ma ni mea tāua, lo I o langa o ista ngata. Let us remember good things about other people's life. And pray for them. Let them know that we cherish their loyalty and the faithfulness of God. And Familio Polo, that brings joy in my heart. Familio Polo ya Timoteo, o lo fa maoni I le tua. O mele le o lo e whaia, e tupu ai le oli malfife ia tau. E mawhai ai ona o ngā whatia pupu ngā mawhaingata. O lau talo mo I tātou ma tātou savalinga. Po a pupu ngā mawhaingata, whatever challenge, the fear and trials we experience in life, are two things that Paul remind all of us, Timothy and all of us, give God the glory. Praise God the opportunity that we have, the opportunity to serve, the opportunity to glorify God and even witness for God. Whaftai mo tātou ainga, whaftai mo lea manoa, whaftai mo o tiute ma le wala awa le tua. Ai le ngate lea, e mai Paulo. O te mana tua oe Timoteo. O te mana tua ia oe I lau te talo ma lau ana pongi I aso uma e tupu ai le oli ma le whiwhia. A tātou whaftai mo tātou ma tātou whamanatu ista ngata ia meu whaia le tua I o lātou langa whamanianga o tuina tue le tua ia te tātou, ia I lātou. E tutupu I malosi whawhauina ia tātou. Ia lofa le tua ia mawhai o na tātou maua le oli ma le whiwhia. Ma le malosi. E uina se saitia ma si so mi tātou I le o langa le nei. Ai whamele whionga le tua le tau le sivaenga le maule nei. E lei fo ina mai le tua I tātou le fefe matau ai. A o le alofa, o le whatua tua, ma le mafau fau tonu ai. Tātou te loina o le tua o lo o ia pūlea mai te ina le soifua o lo tātou mola, lo to soifua mo tātou mola ai. Ia mo a fionga le tua. Whamalosi ai tātou. Whamanu tele le tua I lau savalinga le nei aso. Ia whenga iai ma tiute ma ngāluenga. Ia ele ngā te lea o lui tau leo langa nei. Ia te ole file mua le tua. Si o tātou taro le tua e whamanuia I lau whanau malo ainga. Popo ngā mawhinga tai leo langa le nei.
ia mātou whaaftai ia te oi me umalava. Ia mātou manatua, ia o mātou uso, ia manisi, lo e valauina, e tupu ele nganga fia, ma le nganga whaaftai o mātou loto. E mātou te mawele file mu. Ono oi ke riso lo mātou li ima lo mātou atua o wala au atuai nei. Amen.